Bismillahirrahmanirrahim. Sakato mga miya kataling masiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigin ya Rasulullah kayfa aqulu hina as'alu rabbi. Hay tigin man ay sugu wallah na anto na ipteruna kan amay ka adna pemang niya ko si kukat nanak. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah na rilaya kong ka. Kukalimuna kong ka. Gulidas na kong kasi kulang wapisusuna na mga rarata. Lagi do si ko badan o di na si ko betad. Lawan no pisusuna no mga rarataon. Warzuqni naguriski ya kong ka. Giyan na nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapat na tajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Matitimu yan raka udina umakuanga na kuanga so kamapian ka si ko dunia ka naguso kamapian ka si sa akhirah si ko alungan ka mauri. Ay malagna utarima wallah agyong utwa pitero ka patag katero nguta Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni na miya paruling ka sumapia adi sesakuyaan si agyong kaya dunia naguso mapia adi sesakuyaan si salungan mori ay man lagna kamapian sa dunia na kamapian sa salungan mori inoto na makuha nga surila ibigir ka wala surila iyan na pagalidas kasi ko seksa si sa alungan na mori. Pagamaradi ka kasi ko seksa sa alungan na mori. Makuha nga sulimo, ibigir ka wala sulimo, na keparulinga so mapurwa pang katan si ko surga. Ititilagad si ko mga tao, ini kalimu wallahu subhanahu wa ta'ala. So limo na, rangkom yang penso, limo wala imbagay niyan kasi sagyang kaya dunia na basubusulim mo si sa alungan na mori ka apya so limo matatago sagyang kaya dunia limo apusi ko Allah na imbagay rakap no to wallah wa afini na yung utwa kaya pamang niya si ko Allah sa afya ay aptano na afya na yung utwa kapakalidas kasi kulang wapisusuna ng mga rarata mga paniyakit mga kadisgrasya mga langwa mga rarata akwan pangulawla na makalidas karo nagyuto isa kamapian na mararang kumiyapan so afia si sa alungan na more pamana so kapakalidas kasi ko siksa kapakalidas kasi ko ay mana na mga sumarya na duto sa afia si sa alungan na more warzuqni nagyang uta kapamang niya sa riski si ko Allah na kamapian kasi sa dunia kamapian kam si sa alungan na more ay man lag nagyang kana napat nagina ni miya kapya inindor kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa aya pada ipengenap tanusan nagyang utwa ini pangdo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko inatan wa Aisyah tigian pamana anto na tigu Aisyah peteron pendo pemang nina na amay ka ibaratoy sampai ako si ko Lailatul Qadr na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atirong aso Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah na mataan askaso afu patsengaran wallah yung to afu tuhibbul afu mata na pamanap ko ben wallah so kamaap tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah na askaso afu ap ko ben kaso kamaap na maapi kaming ka. So tao maapan wallah na imbagayron wallah sulangwan o mga nisisitan yan nagprilampan wallah na kelalasun suemanan yan na mga dusan yan sa lagi dudin maulawla. Iprilawn wallah so dusan yan na kilid pagalidas no wallah si kusiksa sagyang utamiyang galbukay na dusan na datar nuda maulawla. Sabab sagyang utakini maapan wallahu subhanahu wa ta'ala na basta maapan ka wallah na pagkataling umanian ka so mga limo yan mga pipya si isaging kaya pamana katago ka sa nga dunia na pakipmagin yan ka so limo yan
ko kapakataling sisalungan na mori. Palapaletan nusan maka pamarulian irilar kita no wallah sulang-ulang wan umian dusa tanong nagu pendanu wallah sa mga tao ay ikalimu yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.